Oh nginibingelele futhi babukeli be Black Life TV kuseyena udokotela uDr Dollar Kotongwane ngusibasi magungu usigumba enyanga sibhobuka umuntu ozizwa indaba isipoko esivuthe emini ngo12 esibona abantu bane behleze emgwaqweni sabona omisi basemuhle bathi isipoko sinde sesivutha ngo12 basemini ezinye ivutha ngo12 basebusuku unqolo kosho kamhlanje umkhonto kangena engwenyeni uzungene kucama abantu baningi enyameni kodwa emthethweni nasesontweni bayimbijana umthangathi uzoyidela inkani uhele lwamathongo sengifikile bantu bakithi ngithi kunina ke ngisakhuluma yona njalo indaba especially esinaso esizoba la eThekwini kuphinde futhi sisuke eThekwini mhla ka4 siseThekwini siphinde mhla ka5 siye eGauteng eGoli lapho siya khona ebese kuthi mhla ka6 sibheke eCapetown. Cha siyathokoza kakhulu ake ngikusho lokho ukuthi iGoli ligijima phambili kakhulu ama calls siyawathola ama bookings abantu bayabhooka ngicela niqikelele ukuthi uma ubhookile kwathiwa senda i-WhatsApp enama details wakho nawo konke make it a point ukuthi noma ngabe ufonile isend iWhatsApp khona phela uyokwazi ukuthola ilocation yokuthi kuyiwa kuphi nendawo endaweni osuke uya kuyona sikuqikeleleni kakhulu lokho bakithi senze sure ukuze nathi sikwazi ukuthi sinilekelele kahle nase office bangabi neproblem kule number engeke nginike yona ka 065 nifone kuyona wenza ama bookings nibe loyal kubona manibuya niza kuthina sonphinde sinithumele khona futhi phela ngoba izinto zonke ziphethwe khona eofficeini okubalekile ke kunako konke nesicelayo kakhulukazi bakithi ukuthi bukhani kakhulu nibhuke ukuze sazi ukuthi sophatha umthamo ongakanani kakhulukazi ke sibheke abantu lapha abafuna izinto zokuphakama sibheka abantu abafuna amabhavu niyawazi kamabhavu ngokuhlukana kwawo sibheka abantu abafuna zonke izinto zokuphumelela nokuceba abantu abafuna ioil ngokuhlukana kwayo emhlophe ebovu egembule ezokwenzani sibheke labo bantu sibheka abantu abafuna izinto zemali kakhulukazi abahlomile abazosho ukuthi cha mina ngihlomile amandla ngaka ni enroll eoffice bazonitshela ukuthi banenzele kanjani kodwa enganithembisa khona ukuthi iBlack Life TV iye yahlala nathi phansi yathi kunithobela wa drop ama price endleleni thina esishanga ngoba phela thina sibesitshele omkhulu uthi uyafika nje umkhulu athi imillion libeke phansi iBlack Life ithi ngeke madoda abantu abanama million siyacela ukuthi nicele komkhulu ukuthi ake siphumele ngaphandle especially ukuze abantu bathola izinto ezibalekile kodwa ngamanani affordable na reasonable siyanxusa ke bakithi ukuthi bukhani nenze sure okunye ke abanye bayakhala bathi bafisa ukuthi ngaphambi kokuthi ngithathe into sengeke ngayithatha izinto ngiyambile kakhulu ipesheli kodwa la ngihamba khona ipesheli ngibuya ngingaphethe lutho okunye ngibuye nayo into okucaca ukuthi iyasetshenziswa impela ngenze konke engiyalelwe ngako kutholakala ukuthi ngathi akungisebenzeli so lapho ke bayebacela abanye ukuthi bacethe babhekelwe hayi sobe si ready bakithi 1 on 1 sobe si ready laba bala eDurban nje siyacela ukuthi uma ufuna nje 1 on 1 prepare eceleni 500 rand ngoba phela siphumile masejar 8 500 rand upetrol ukusuka la siya la esobe sikhona 500 rand wakho nje uphathe eceleni uthi cha mkhulu ngicela ke sivalelane ekhoneni sibambane sihlulane ngikhulume nomkhulu bakho nogogo bakho basekhabo mama ngibabuze bangitshela ukuthi bayimukela inlento bayavuma ngobe ngiphethe nocansi lwami engibuza kulona uthi la ngindu kusesimnikile umuntu luthini luyavuma yini malivula izandla lizothi kunjalo malunqaba luthi cha hayi lo muntu umqaleni phansi amabhava azobe khona phinde eGauteng ngiyaniphinda futhi nakhona khona bazothi cha siyacela ukuthi nibuke ukuthi kuzokwenzeka yini Gauteng beka nje 1000 rand eceleni ozofika ujikjele phansi 1 on 1 sikwenzele sibuke sibuze ekhabo ma sibuze ekhabo baba sibuze ezithunyweni kukhanye konke Capetown nithe ukuqhela phela nini indlela yenu yinde sobe sihambile lungisa nje 1500 rand ubeke nje eceleni ukuthi ngifuna ukuzwa ngeke uzuyisole niyazi ke siyakhuluma la emoyeni siyaphanda phansi abanye bakhuluma ngezithunywa ngoba nje nisibona siboshelwe la mina ngiyakhuluma phansi namathongo ngikhuluma nabaphansi enhlabathini bavuke bahlale ngaphezulu bangixoxele so sizokwenza njalo 1 on 1 Hlomani Durban ubulungise 500 rand incane kakhulu leyo mali ufuna ukwazi ifuture yakho 1000 rand Gauteng ubeke eceleni nje ufuna ukwazi indlela zakho Capetown make it a point 1500 rand ubeke eceleni nje
kwale mali ozothatha ngayo mhlambe ama1000 athile la uzothatha izinto ezinkulu ube nje ne1005 eceleni Cape Town ube ne1000 nje eceleni uthi cha ngisafuna le ndoda ukuyizwa nje nokuthi emandleni kamoya ihosha kangakanani 500 rand ubusela eceleni nje Durban ukuze izinto zethu zambe kahle senzela ukuthi kungabe ngathi siyanroba asibuke nezinto zenu sibone nani nineliseke ngokuphelela ave kumnandi ukwenzelwa udokotela eseke wathi ukubhekela wezwa na uthi hayibo lo muntu uyithatha le nkulumo ngoba ngithi ngiyazi ngedwa khombisa ukuthi sixhumanile nabakini sibhizi siyakhuleka njoba siza le specially sibhizi siyasika siyagaya imithi kuyaqhulwa nje manje kuyahlanganiswa ayehla amafutha ayafika insizwa ziyawaletha siyahlanganisa waphela akuvele nje kuthathwa ifutha elilodwa kuyahlanganiswa uma kuzothathwa uhambo lolu hambo lusijulukise simanzi itenje basihlangana sihlukana siyagaya siyaqhula sazolanda amasaka kuqhulwe kwenziwe yonke into kube kuhle so sihluphekele nini abakithi ngithema ngikhuluma ngelilanga ngathi nasiyikhonzi sakhetha ukuthi thina sihluphekele nini ukuze niphumelele niye phambili bese nibuya nizobonga kuhle ukuthi uma nani niphumelela niya phambili nisinikeze phela ifeedback ukuthi kuyaphumeleleka kuyayeka phambili ukuze imarketing yethu Black Life ikhuphuke iye phambili nathi sijabule sibe nendlela eyaphambili nisho nangelina ngamanixoxa nithi hey sasizakala umfokandlela wazivulelela inyihlo esasingaboni sapopola sathola inyanga ezinamandla ezangisiza ngelilanga nje ke uthi kumele lapho ndabuko ngisacela ukubona lo muntu ekuthiwa undlela ke nginikele nakuyena esiphiweni sakhe ngoba isiphiwo lesithina siyakholwa ukuthi isiphiwo naye kunezithunywa nabantu abadala bamnika ukuthi akasifuna azasithole siyacasha thina nyanga mina nje kakhulu kumazwi akuthola kanjani ngiyacasha niyangazi ke ibongo sami ukuthi nogwatshwe ikhundla khundla umabhatshwa ikhumule so ngempela ufika wangithola wavuka nami wabuya nami bengijwayele ukunqaba kwimedia niyangazi ukuthi hey angiyifuni imedia kodwa ayena wathi mekhuluma nami ngezwe ithunywa zami namathonga ami ethi dede le evuma siyabonga ke ngithi ke enzani njalo abalungu o500 rand babeke eceleni imali enizogeza ngamabhafu imali yama lucky oil kanjalo namaduku khona neduku nobe chacha uzonitshela iprice yakhona nibuze office mangifuna iduku ngoba liyayigaya imali iduku izinto zambe kahle 500 rand Durban 1000 rand Johannesburg Gauteng i1 on 1 1500 rand Cape Town uNkulunkulu abenani ke anibusise siyimisele ngayo yonke indlela ngoba ngithi uyazo manje sivula iwindi lokuthi sikwazi nokunibhekela izinto senzela kona njalo ukuthi kutholeni konke nithole ifull package kungabi khona lapho nizorobheka khona noma nizobona sengathi anenelisekanga ngoba sifuna le special kube esihlukile ipatient ninake nayibona nenike nihambe sihlukile ngempela lesi kuboshelwe insizwe ezimkhatshubuvu ngempela eziyimiselayo ngempumelelo yomuntu nokusizakala komuntu obasifisa ukuthi emva kwale special nibuye nizosho ukuthi hayi sikubonile umahluko uJesu uzobefikile eThekwini uJesu ubefikile eGauteng uJesu uyeza eCape Town mawuthi nje mina sengahlula khamla lelo demon lakho ulithetha silisabi siyalifuna siyabonga kakhulu bathakathi bonke basegoli namaphethelo vivani landani ilwane zenu nani nabase Gauteng asinisabi siyanifuna asifika ngasigalelekile God bless you mveli inqanga nibusise siyabonga